Dobar dan, ja sam Gordana. Ovdje sam zbog tepa koljena, to je totalna endoproteza koljena. Ovdje sam 3. tjedan u Naftalanu, jako sam zadovoljna sa terapijama, imam samo riječi pohvale. Jako su stručni, veseli ponekad, tako da i kad je vama teško, onda malo to razbiju da vam bude ipak lakše. Nakon terapija vam je obično umor, osjeća se, to je normalno, jer ipak to iscrpljuje. I onda kad dođem doma spavam obično. Najdraža terapija mi je kinetek, jer tu ništa ne radite, nego to samo radi. Nekome koji nije bio na Naftalanu bi ga preporučila, jednostavno zbog toga što su terapeuti jako stručni i susretljivi i u svakom trenutku će vam pomoći ako imate neka pitanja i objašnjavaju vam sve što treba.